cái phên rò sông lão mù có trồng mong xua chia tu tàu trái kế nó ca hậu hù nhon chia li đê hù li chu cá chia lo có tàu nó đen chia lo có tàu hậu nhọc lo hậu đợi phao nơ mò mong ô mong Faut qu'on regarde. On regarde pour les photographes. Monsieur et madame, la soirée. Je vous rappelle que ce qui vient d'arriver, notre stand de photos. Nous avons monsieur Thomas Janset qui vous attend. On applaudit. Ainsi que notre stand de boissons. Avec quelques desserts aussi qui seront en vente. Profitez du stand, des stands qui sont juste à l'entrée. Profitez de ceux qui souhaitent avoir un souvenir. Avant que ça ne cesse. Madame la présidente. Elle est partie. Je me suis mis aux couleurs. C'est aux couleurs bleu, blanc, rouge. Merci pour cette honneur. C'est l'année combien 2020. Et on va créer une heure là. Ah oui, et dans la nuit, on va. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, l'ouverture Merci beaucoup. de notre soirée, de notre Nouvel An 2020. Để nó phê lúc còn sống thế kỷ của phê là quan trọng hơn đó rồi châu khi phê lúc còn sống họ khó chân là lại hay là ta châu vừa vừa là Philip Rio ơi ý chí của những chuyệnของเขาในวันนี้ขอพักกันละ Merci encore pour monsieur Philippe Rio, maire de Grigny, ainsi que John Gowan. nhớ trong sông chia cho địa cho gì cho cái tin anh cha cho cùng hậu là cho phong yêu sẽ được xóa lăng xóa tù
我照着那晓得整末那路时候，多拱杯，拱好过年蒙那杯叫莫那路那，只莫一样用茶，贴了包刀，比较给是称啊，要比较给是八是拱的，其他的呢，老兄呢比较年纪要的阿美加的，老周辈一种年纪要语言。你整多拱杯，如这杯叫那天，我常常照着你要的对，你整多，莫路下的包多拱杯，做几杯，可能要一呀，我被人严重，后杯路啊，要一块坚持被人严重，这是不呢？努那种努莫那种莫，被说的多。nó biết cháu ok lo dễ tại sống chia ở phần này gấu nó giờ thì bé qua tàu chỉ chờ đi đi xét xa thế này kiến chơi lo thọ ra chỉ cho bé thia chờ đi ăn đủ cú cá để bé mong đủ chơi bé cháu cái ý sống chúng mới ý sống xưa cái số đầu yên tỏ tỏ cái gì tác sĩ tiền này gấu ý nó也别的都在采访中，女人经常被梦露姐被救了。被那个我那我好，被个家里姐姐的活梦，被路中个去啊，被去单车都被做人做度，只在人度只有一米一几，就点你只要被路共好了，被在那单车做人做度了嘛。要你呢，他叫你做人做度多公杯，叫举舒服木头叫啥多个，也门多团你给去啊给长，不着，别的你都没有啊，别说到，要你莫些点了，你给你说整多，别人到在你说的单车的嘛，别忙碌些别着急，古要里一路是好。我被说到多心机是非，都我给老人，多到给朋友，多那好我给在上车，我给上车。一种年纪佢啲人家啲朋友啦，就没都没有啊。你多咗俾個好不良夢，那俾交在路上車的。thọ còn đi cho các mù cho và cho chế mù má chỉ đầu tê qua chỉ đầu tờ mù đâu mù có sung ốp hạ này ngầu no cái chơi là có mua cái chơi là có tàu của lu năng xí lu xí hử nhóm đó không đồng mong trong xe cặp lại mù chỉ mua lúc sau nữa mà bên mà đi tầng chơi tầng nhóm trong sáng nhạc phụ được xong mà cho ha đầu cho xuân này tôi nhớ qua ít chế sầu qua chế nó xí lú hậu xí chế đồ đấy mà sau đi nó cú thọ cho ha ở trong tàu trâu cú cho sư phụ nhớ hậu lúc còn học bất đạt của hai lũ phát kỳ là tất mà cú cho ha hay là lũ mông cú trâu cho nhiệt gì bé cho sư phụ nhớ hậu bé lũ trong cái kia chế do khi cho các cái trái cái muôn bề đi mấy rồi đi dù làm mùa bia dân ya bé tụ sư phụ kia sự không giờ cái do xì lì ngã sáu bé ở tụ sư phụ kia informatique cái do tụ mà trong sông cái tụ đi trong tòa bé tụ sư phụ ở tụ sư phụ kia mình nhỏ sáng chế là cho lâu sáng chế chế do cái tổ trong tòa thế à mong tin mùa chế bé chủ sư phụ kia bé hùng gạo chế do năng va thọ ở trong chỗ này lần đầu đấy mà u thọ ở trong chỗ tan thọ sợ đời u chỉ tuần về nên cho xả đi cha ở trong chỗ này. Bonsoir à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, chers invités, bienvenue. Je suis heureuse de vous accueillir ce soir, mais avant tout propos, je voudrais remercier la famille royale ce soir
représenté par Kiaobowong Kapinyarat et son Altesse royale la princesse Dalivan Savan, pardon, Monsieur le maire Philippe Rio, Monsieur Arsène Zerkal, maire adjoint de la vie associative de Grigny, Mesdames et Messieurs les présidents des associations et les responsables des associations, au nom de l'association des femmes Hmong, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ce soir, nous célébrons la nouvelle année Hmong 2020 selon les coutumes et traditions Hmong. C'est avec une immense honneur et joie de vous recevoir ce soir. Pourquoi célébrer le nouvel an Hmong en octobre alors que l'année grégorienne n'est pas encore terminée? Permettez-moi de vous expliquer en 2 mots le pourquoi du comment. Jadis, le peuple Hmong fête en général le nouvel an Hmong à la dernière demi-lune du mois de décembre qui correspondent le 30 jours du mois. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Le temps a bien changé. Et le peuple Hmong des 4 coins du monde célèbre cet événement à une date approximative à partir de fin octobre à fin décembre. Très certainement pour des raisons de moyens logistiques et de temps. Malgré ce changement et l'éloignement des uns et des autres, ce qui est sûr, cet événement n'a pas perdu son authenticité, ni sa couleur et son goût. Et il est très attendu par tout le monde, petit comme grand, comme témoignent dans les réseaux sociaux des 4 coins du monde. Alors, Monsieur Zerkal, s'il vous plaît. Amandine, moi, pour accompagner Monsieur Zerkal pour le lancer de balle. Amandine, moi. Ensuite, Monsieur et Madame Vu Thomas. Monsieur et Madame Ya Bien. Madame Stéphanie Lee, vous êtes invitée à venir faire le lancer de balle. Stéphanie, avec M. Zerkal, s'il te plaît. Thật chờ đó, đi chụp cái đi cũng sẽ là những cái sao có đi sẽ là trên đi sớm là có tại đi chung chia đi lọt tàu sau dọc thì sẽ là nó nữa nó thì là sẽ là xin chân chỉ là cho Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe sont invitées aussi également. Gầu khai lâu vi cho lo hung ăn lù lơ lằng nhà thia lằng chi lằng tu thia lằng chi tu min chủ đoa lon chủ pli chung lao ta chung chia tới tòa y có lằng lo nhớ lo lúa đi su lằng dao lo rau lo lúa đi xí ở Rồi nữa thì cái trà này chỉ số sọc của sư các chị lo vợ cái lo xem phong nó chơi đi sớm rồi xuống lên sát tù đi chỉ lo trong đó để ít bia lúc xưa thôi rồi chỉ bia chỉ món gì là họ chờ sẽ là
có pro cá lô cha đi đi bé lần nhà chỉ cho mù đêm thang đầu cây lâu đi chờ lo găng tí lù lơ trâu mi tu sông lành say sông lo cho lành cha cha lành ai sông lâu tha sông cha tới tòa đi câu lo